Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kibor bulet jong ka East Khas Hills mentakasi ka apu prateri ubanaya yong arhaja apusan kilarano ya presiden jong ka North Eastern Hills University Students Union usamla sandi sotun Sha District and Session Court bantian bishare u hadin baladep banle ya ka medical check up ha Shillong Civil Hospital kumban chukudo hangde ki bulet ka East Khas Hills kidalet ban kemno ya usamla sandi sotun ubari presiden jong ka ni husu mentakasi ka apu prateri ubanaya yong arhaja apusan hadian ka jing sya no bola dan keti bansho yaw nong hikai jong ka subject Hindi jong ka school ba North Eastern Hills University u Dr. Alok Singh kani ka jing sya kem jong uni usamla kadai hadian ka ijahar bala mudoi da u Dr. Alok Singh ha ka apusan trik ubanaya yong arhaja apusan hadian bakalami ka jing keno baka kenhun jeng ki samla ya ka balaya lamda usamla sandi sotun ha ka janmi jong ka apusau trik ubanaya yong arhaja apusan kilarung jubor ha ka kamra trikam jong ute uno hikai bat kila sho ladat yu shusho kalami ru ka jing keno baki tegi samla kila pen abda ka khanchi na ka rendang jong ute uno hikai haringkat ka jing berngem bersit yu nakaliang u Dr. Alok Singh ulai thuru ba nakaliang jong kitegi samla kila keno ba ulale politik hinrei nakaliang ka jong u ula kentat ya ka tegi jing sha keno rasakhiru baha kani ka jing ra bantian bishari usamla sandi sotun ha district court rasan ran lang ya usamla sandi sotun daki dukhat ka Khasi Students Union ha district and session judge haringkat ka jingmi ka surperta nagasing Yes,